Mizoram Fitness Championship second round men's exercise item exercise ming hi 21:15:9 ania. Number 1 exercise number 1 hi hang clean and press kg somli. Exercise number 2 frog leg sit up. Exercise number 3 suicide drill ani. Exercise ming atang khian 21:15:9 atang khianin exercise 1 le 2 hi voisom ni pakhat repetition anti zawanga chumi zawa number 3 suicide drill an tlananga chu round khatna anianga adot le around ni na a repetition hi atla ni manga exercise 1 le 2 hi voisom panga ve repetition anti zaw lenga suicide drill an tlan lenga ti chuan around thumna atop nan exercise 1 le 2 hi voi ko ve repetition an perform lenga ti chuan suicide drill an tlan lenga around thum hi an zo don ani mipa second round a khel turte hit 1 a kel ram ha ka kemal som zuala vil ro lo puile Stephen si than moi denia ani hianin mipa second round hit 1 a khel saber don ani hang clean and press a in bulan chananga voi som hi pakhat nor don ani just the head and ti za tan lo chiar zela hang clean and press hi an ha chuan an drop the ni tuwa ti som saberang speed nang lo hlom hle mai technique point nang lo thai nor chho pa thai nor drop ka kema som zolan voi som hi pakhat zo der Stephen ran chun zom frog leg sit up voi som hi pakhat an ti leang an lulam luchunga ale an ke phala ba san chuathin va khoi ve tur ania ani chuanin no rep count don ani no repetition an ti kha kel ram ha kale ro lu puya voi som hi pakhat an nor thelo deu na tang mek tha he le mai suicide drill ma som zolan tlana kon ve khatawa sia lera matlan let lenga ko to pa me vetan lenga Stephen an hung ran chun zoma atlan zoe kema som zola Stephen an por atlan lea chon kema som zolan chun zom ve leang ramha ka sitapati meka olu apu ya la nor zolo ni second round na soi tong khan voi som panga en ti vele doni olu apu ya sitapati vele chan don chi temin an ha deu tong ma som zola po voi som panga turin ha chola ramha ka bo tlan vele suicide drill chanin sita pantia chanin press meka Stephen upon a press vele to hang clean and press on chol vele loka ave khanna ave som hi pakhat ave hina som panga kan ti kha na som zolan second round na hang clean and press azawa sita patile meka bil ro puya tan vele mek suicide drill first round tan zawa lera mo hasia patan let lenga Stephen ale kel ram hakan na press me kani ma som zola suicide drill a second round na tan le me ka da hen don gun phang do nem tan zela ritan choi zo chia sit up antia tan le boka tun second round a hian dar le kong tha le dul tha le kelam tha hang kop vek ani tlan thenga ya ri choi thenga ya sit up the kha ai thoni fit kan ti hian ri choi the si aksa in zo si tan the si ni kha nga ya kel ram ha kan around to nakal meka Stephen
around ni na sit up ti vele mek bial lo lo pui le ram ha ka nor mek boke som gola last round voi ko nor to a voi ko sit up ti lenga tan lenga si fenar si fenar a second round tan mek a suicide drill hà đâu to này thì choi số tan chặt thề đâu đầu lúa quỳ vợ trong tràng tràng ấy ram ha cả suicide drill nó tổ nó rất là mét kìa mình đang hít cho phá đòn đâu nè đầu lúa quỳ vợ là hạ choi mét cả ram ha cần sẽ tập là cái mét cái này đầu lúa quỳ nó ra thì khan kia mà sống rồi là mày lẽ mày rồi mất sao biết à mình đang cho nó là mẹ cái này rồi lúc bây giờ second round nó lên bị mẹ cả Stephen à round thùng na bị để chăn đón chứ nó sống rồi là nó vur mấy cái trái tim nhau làm hoa cả second round na bị để mẹ cả anh dâu chia third round na ankle and press vui quá là này nè sit up nè rồi lúa bây giờ second round na sit up là tìm mẹ Stephen à vui dáng nghe là này Justin anh udup này anh cụt đá nó khi Stephen à sit up thì để đón fitness level này đang lộ thấy nè này rồi lúa bây giờ second round na dấu trap phản mẹ cả hoa cả bộ trâu lên lúc à hoa hết lẽ này Stephen and suicide drill tan lẽ đó mà hắn ta chẳng hát đâu tôi nhang Stephen à last round rồi anh đi phát hiện hit à dấu mà sao bắt được tua kan vial rồi luôn quên lẽ ram ha kan lao mà ram ha cả sit up ti le mek vial rồi luôn quên second round na lao ram ha cả last round nó bị mek à thì buổi qua atia suicide drill tan le don này suicide drill hi ram khat chau man tia kara còn nó khởi lẽ rồi à hạ tổng sĩ dân tàn chắc cho har đâu nè ya ram pa ka azawa ani pon round thum azawa vial ro do puya là bị mét dễ thì sẽ to như gió anh tán lên à giật tên vì lục thế này cái phía mi tên phật ông thế à thì to bên xua còn nó khói á tán lên lên rồi lục puya tàu view mà sẽ thấy to bên xua ngay trên tên gió sân rất to xía tán lên mét khan azawa này vial rồi lục puya po hit two atel turte wal shet puya oma jekel din puya antota vanal neya chakpera khan Emmanuel H Kolsing ombokani hang clean and impressive voice som hi pakhat antianga chubizoa sit up voice som hi pakhat suicide drill kan lenga chukin bokin Emmanuel an hang clean and press azawa sit up a sunsom ha lona ngai hung ran zoyang sit up anti zo suicide drill anti lenga chuzura khatani anga voi na voi som pa
ve a repetition in pathale don ani suicide rate hi chu lai na chuan vai in round thum sit up ti trau trau jk hi aran speed khop mai maro chu aran tlai de hleka da hon u thak tu maninga tungai zo ma saber don Emmanuel Khan in sit up chu tran ma sabera maro chu in tan sia kan ni kha oh soi zo chi ni khala wale suicide rate ti o hai bidang yaran chun zong vele ai phak to khop mai khan round 1 zone de umaya round hi na nei ni a repetition kha moi so pa tha be thonga oh chuyện tên lâu công puya hang clean and press kuna hang voi som panga ti be do ni wal le choni ni so pa zo der mai sita pa chun zom le don oh Manuel upon voi som panga zo mana sita ani le hal do ni hang clean and press le sita pi voi som le ve chuan voi som panga bel lenga vain voi som pi panga ni don ani pala le na zo khala Manuel sita pala ti meka shit na ro uma jekia la nor meka ni voi som panga nor tur khala ne ya wala le ya second round zo Manuel upon zo tep shit apura tlan vele wala ne thokan la le ya oh wala ne last round be me ka ni Manuel ran thling phaya shit ran chunzom vele ya jekia tlan be me ke second round be me ka last round to buka da hotan voi ko che haya wal ne an zo mo saber le sita voi ko la nei ne wala har chun zom ve le chia nung la ba oh shit aki chun no wal ne an voi ko zo de re wal ne zo mo saber don Manuel ran dot le shit alom oh walen zo sabere bota Manuel round 1 khanin walne hiti thaber tu nia oh shit apo zo vele done tan meka shit hiti thaber khania jekia sita pala nei voi kwa tlan nen oh she ta po zo vele round 2 hi chu tleme technical ve dewa hang clean and press kha thamang thiam ti tha khan ni me ya oh jekia azo do ne oh hit 2 ko zowa ti khan hit 3 ang kal lenga hi tri a hian gel rin enga Felix larin moya le lal choi lian te ran el vele dona hian mami te tiang bok kha aro ti vele dona ni au kusilari nga bulan tran hal mo molang hang clean and press voi som hi pakhat asoi to khan hang clean and press hi voi som hi pakhat tianga sit up chun zom vele nga voi som hi 21:59 around kum tho khani second round hi tleme technical dewa
Choi choi dan khi awani ka choi an chol laka choi le Phoenix a choi dan in la an pot choi an sep chho no la re le nga hi le mina nor dewa a ha de mai thai ni tak sa kum tang tur ti nia choi zo ma sabera re le nga la nor char chare re le nga etle min technique an sep zu se chonin giang rất mấy tuổi này ăn nó sâu rất là bây giờ mình bắt đầu dấu về à anh sẽ tập bản chân zoom về liền rồi là Felix ra đàn ôm này Felix là dấu à round 1 tán lệ next suicide drill Choi a sita pantia an tlan zo chi ari tan choi le dona nia a ha thak dan tur zia chu atingai lo tan chonin sia thiam po har samai thei amai ro chu fitness championship ania a fit zon na khania fitness test ani choi le Felix a ani khop mai ari ne a po farsa ta na choi le Felix a control rất rồi à ba là khăm du này anh kia là press hiền bắn po mà khăm du đấy à ba là phần lại hiền ngọc tôi ba trap second round po choi na zo Felix này anh tok le mai na lo fit choi zo chia si tập thể jok kha asa jok tur chun ni de ni buang rai to mai ari ne wa ala nor zo lo do voi song panga ani no an aran ve lenga Felix an sita bazawa second round zo don choi na vele choi le Felix again last round kum na be ne kani ri ne ngapun zo we sita pachun zom về lenga choi le Felix a voi kwa ve la ni drop rất thang ai ni ha to chuan man la chonga nor chole photanga asai tong khan ti dik lo chuanin voi kwa nor to ra han voi ko ai tam an nor the ni choyan voi ko sita pala ne be jelang ori ne po than zo chia voi ko ala sara la ne Felix ne vele choya zo masa choya Felix ne zo khal tak mai sitap choi khian sitap khi har sat de tak me ha de to ni ang asai khanin fit le te na nia Felix na ran phe line na azawa ta 21:59 round thum zom sabarani choi sitap azawa tan me ka suicide drill last round tan phe ni ari ne ala om te ne han to ba chu me ka ni ari ne public gym ai oin public gym ai on chen te tel an toy om ani
rin lenga last round zo ve meka tan zo chini tikhan mi pa second round chukan zo ani mi pa second round result chu hetiang hi nia wala le ti thabera mi li le second somthum pali huna manga adota Emmanuel H Kholsing mi li le second somli panga pathumna si walal hriat puya mi li le second somnga paruk adot le palina kemal som zuala mi nga le second som pani pangana JK Laldin puya mi nga le second somni pali parukna Phoenix Lalrin moya mi ruk le second khat pasarina lalchoi le na mi ruk le second som pakwa pariatna Stephen C than moya mi ruk le second som nga pasari pakwana jail rin enga mi sari le second kwa somna kel ram nga ka mi sari le som second som nga pariat som pakhatna vel ro lo puya mi riat le second som li pakwa ania tian second round mi pa azawat an zo atang result atang hian top 5 ati tha panga vanal neya Emmanuel H Kholsing si vanal hriat puya kemal som zola le JK Laldin puya te hianin final round ani khelanga Mizorama fit ber ni turin inelna an chunjom le donani LG Lives Got LG company chuan ma son zelin itan liao award winning products thar karon chok chuak le ta umai LG refrigerators with smart inverter 2.0 with Evercool technology safe L bulb pani ai po current hello jok Evercool technology mang current omlo po retak chophe vongtha thei home inverter po anung thei nisari chung freshness retention smart diagnosis technology mang kumsom warranty kengtel moisi smart si closey baka riselna atana poimo chomhi a vitamins vong fresh rabic LG refrigerator nge hi lobel chiang ve te le LG water purifiers kan risel nan tui thiang hlem le risel apoimo zia in LG chuan itan liao water purification system thachung chuang aron chop chuak thar taboke 8 stage purification Everfresh UV cycle digital sterilizing care door protection stainless steel tank hot and cold function mang LG water purifiers ti hian tui anti thiang him bikin e connection tui kha zo tui thiang an chantirani D3 Business Enterprise LG showroom from the north hian ron leng lut vela LG product range chikim experience theiturin itan kan lo chop chuake authorized distributor for LG D3 Business Enterprise from the north phone 038923400590 Mizoram Fitness Championship Meichia final round an exercise item turte in lo thirila tun exercise hianin tun round hianin exercise pali antianga round 2 man kaldona ni masaber hi alternate dumbbell snatch kezinga ania adot le hi pani na hi dumbbell walking lunge hold up down in kezinga veve kutlelam le lam kenga adota frog leg sit up voisom ni chumizoa suicide drill hold up down in kallenga heng exercise pali te hi voithum man round donani final mechia khel turte kha ai turte balnga izuali electric veng atangin physics da help ayo wala himpui electric veng electric gym atangin linda zone siami long ball atangin par choi lobi aizol veng lai MSSC gym atangin ani wiselaringa bulan tan le nga lang oh hi tuna exercise masamber hi alternate dumbbell snatch ania le lam in we som panga ve tianga chumizo next exercise an kalle donani bara hen par choi lobi auma dota khian lindai oma totle chia khian angai oma thang bara khian ma hi ni bokani oh parin walking lunge ni chunjom donani all up down hian all up down hian in walking lunge tianga an khu khian chuat asiturani kal roll de oveka
pari pasabera ma hlimine dota angai ma hrata Linday nan hung bera umlea iki second exercise ania anti zawanga sit up voice som ni frog leg sit up voice som ni le suicide drill in la ha kani round thum ankal dora ni tun Mizoram Fitness Championship a hianin poi mo phede kan soi thei hin chu day 1 a ha thak takan ti kha sil nge sil veka khata recover thei lo kha fit lo te na kha ni ve ni o parin sit up bulatan to ma limin livele dona Lindain nungolaran zoini Linday hi haruk chu gym coloran nia oni he ran te an lom te ni pari first round zo trap suicide drill ti le mek angai sitapati meka pari hi power lifting ke thina nia Mizoram ai oin lo khia zak to ma himi hi sangi so pani atanga gym local to ni poka ken dang khen lem lawa angai po hi khatvel chau gym malakala ani pani angai le Linday hi physics the health club ai oin an tela ani hi la junior de na amero chu foi ni hin tel ngama question e ni tam takin ti ngam lo kha oh ma himi le pari second round chun zoma angai first round zo trepa first round an clear do papa mara second round te min ha tha de to mela tu po bong de to pari kha walking lunge ile me kani dumbbell snatch anti lai khian put le lam khianin upa indom lo turania upa indom khianin no rep ania chuwangin extra anti bol zerang kha just there sa to oh pari walking lunge zo le trap to Linday first round tan le meka suicide drill zo trap exercise ha thak nai ala nor chan to tuna kan pare po han tiri lawa back le loka oh up so dok to ni ke pan vu abek thawa ni ke mang chungin phea zo ma sa kha oi score thani dor wangin kai to pan chuani angai pon walking lunge sharan ti vele meka peizela mali ni patrepa tong pari walking lunge zawa sita patile meka second round chan me zo der to pari sita voice ni second round na be meka ni Linday second round snatch chunjom mek muka atne dumbbell snatch walking lunge chunjom bele a round thum ngai kan ti kha pari around hina zo trap to angai le mal le me un tok le ya mal nu lo ka angai no un thea
in đây lunch bell lunch pay mek zelani ko parin round thumna ala sa round tran mek ani alternate dumbbell snatch hi en mei chun rinai na har lang hela mai ro chu atam nuwa jon mal puile kong le dar kham do em ma fit kan ti khanin ri choi thei boxi choi ri chok ni lovin fuat ne ngai ni chak boxi fuat nei boxi khanga ya ma limin sitapati me ka D3 Business Enterprise Zero Fitness Championship 2016 was sponsored by Balimi suicide drill zo le ya Balimi pui ania season ning lawa ano ania electric gym club a ran khela ni e so ma pa ania so pariat nin fit nga le inchi ni ania pari hi aizol veng lai la nia apa chu David Galrin ni da ania Mizoram State Sports Council gym a ran khela so panga ania powerlifting khel thin kan ti bokha ngai zoli ani hi David Rozoram chala fanwania electric benga sania physic the health club ai winner tel boka fit nga le inchi khat ania kum som ni pali ani ni soi tong han kum khat vel bak gym manakal lowa din dai hi din da zone siami long ball veng nia ni hi physic the health club ai winner an khela kum som ni pakwa ania ke som nga pakwa ani bokani pari walking lunge zawa sit up atile dona ni din dai le angai ai tok viwa pari ala sarau na zo tret to sit up atimeka suicide drill la ni pari hi Mizoram University B.Ed training meka tin BSc pass chok to bok ani din dai sit up atimek ani second round la zo lo deu angai an chola pari suicide drill ala sarau na zo don to parin azam sa tabere tun raw na nel khop mai truk nok mai a lin dai po second round na suicide drill tlan mek lal him pui tlan le mek ma limi suicide drill ti meka anu loka angai nar chun zoma katre pani electric veng atangin ula pani an tel thea waini hian an lom ble ni ei veta hian lindai last round abi ve meke snatch chole chara malimi sit up dile meka last round ani to boka angai walking lunge zawa sit up chunzom le don ani last round chi to an ha to le ni to lo le me ei to ban chuani
tuna an exercise ti hi mi patam tak ko ti don se ti thei lo chu ti ko pa ha thak chu ria a hi mi an ne ke last round zo don thei to pa chu le la ma lai no ta cha ko na ran let le anin ko na mang zo che kan lên đây lẽ ngày lâu mà lên đây lunch pay make ngày last round dan an zel tan chang har deu to ni walking lunch a khian mal pui than phang sa ngày dầu đô này ăn dễ là in đây walking lunch dầu về trép to ăn chó rất à anh hạ cho lóc à lên đây rộ phim phim một tuần rồi cháo được tối nào rêu ru làm mình đang ngâm mà bác xã cháo tổ mà xe rêu ru bà tắc kiến to bắt chuối đi chuyện tình nó áo à lại là thành đón lunch box chu sit up lẽ suicide drill chi ông tổ lại là thành sit up với sòng thì lẽ suicide drill với khát là nó ốm rồi trép đó này Justin takin lo villa chen ten lo au boka chen lo sang queen đến đây chen lo sang queen lo phụ char char boka so do ne ha to he này chak khúc này rộ sinh khả tu mani tóc mai nào Gula trần to zo tum shim fa hom tu ta pon lom lên kan mi chia second down final round cho kan zawa kan medical team te hi SL Silo Pharmacy Electric Veng ten minun sponsora anni hianin kan inkhel mi tena an mamo tur omang glucose te ORS te spray le damdoi mamo che sang minun pe an chunga kan lom hle ni Mizoram Fitness Championship final round mipa exercise item tur te hi exercise palian ya round li en kwal don ani apakhat na chu alternate dumbbell snatch 15 reps each side cases som panga lizard hops 10 reps each side ani anga apathum na dumbbell walking lunge kudlela ma case som panga veven kenganga hold up down ani don ani burpee over the bar vai som omlenga heng exercise pali te hi final round a hianin mipa hianin voili en kwal don ani mipa hi hit nia an thena an soyang khan top 5 inel turan nia masa a pathum anai in anan inela anan neinga adota atitha pani tekha second round mi tekha tum don ani mipa final round hit wana kemal som zola JKL din puya
le Emmanuel H Khorshing te an ron in el don ani whistle la ringa chief judge in whistle ha manga final round mipa utane dumbbell alternate dumbbell snatch 15 reps each side chumizoa zat hops exercise pali round li and pull down ani round na tunga fit dari lawen zelila sakbera hian jekel dimpuya auma adota Emmanuel H Khorshing thlang bera o kemal somjola ani pheichu turahan tizoma sabera liza thop salut pa sabera ani zo hian o walking lunge adu le hal don ani somjola hi thlang no ta omania MSSA gym ai oin ra kala sang hi song pa ni kumatanga gym culture chonia e pasoi tu ni meka fit nga lai chi sari nin ke som sari pali nia kum som hi pali ani bokani jekel din pu hi college veng mi nia anu exam ania republic gym ayon ran kala kum som thum mi ania ke somruk poruk mi nin ke somruk poruk ania ari zong hi fit nga le in chikuwa ni pokani oh tikhan ma som zolan ma shoi zela marpi over the bar theng towa cheke po lunch zawa marpi over the bar an kalya Emmanuel H Khorshing ani hi ramthar venga tanga local ni Iron House Powerlifting Club ayawin kum som thum pakhat mi nia fit nga le in chili nia ke som sari pathum mani Emmanuel hi weightlifting khel thina nia kum sang hi pathum vel tang khain Olympic lifting ati weightlifting khel thina nia kabaddi le football ka khel thin te ati boka first round tikhan anzawa a second round na tan le meka dumbbell snatch mun thuma thena hun khat mun li thena hun khat katina anzo to amon di na be le meka no som zola zo ma sadewa iza thop sa sun zo manga tunga ya dot pemile don oh jekia Emmanuel azo khala Emmanuel hi bi checho gym instructor ani bokani Emmanuel le za top chunzong velia zo chia lanchar angkal vele don ni masom zola ha de hlek nung loka jekiaum arodum phadonem othir zelila Noela dang phi zele jekia lai na thleng chia ma som zola let phi vele ni jekia ha chol loka Emmanuel po chu tiang thobin dumbbell walking lunge hi exercise ha thak deuh mai nia malpui dar kong ban pu ma tran rual vek angaya
kar la ka ki ni pa hi po cho zok zoka hi to ban chuani Premier kanin enla heng exercise te hi ha thak rap thak ti la ka sei sol lawang namen lovin a hau takani Mizoram Fitness Championship avoi khatna fiam ni tak tak Mizoram alo tigan muchuaka organizer te po ta po lom hle a asom zola walking lunch zawa around nina zodon burpee over the bar ti me ka thian pa hriat puen lo fui boka Menuela le Jekia Meka Jekia khi aran phitriwa toplama oh asom zola zo khatat ama khan zo ka asom zola pan zo vele chia ikhan dumbbell snatch alternate dumbbell snatch book khan sun zob le do ni dumbbell snatch le meka song panga around ni enzo to around thumna bulan tran meka Emanuela la choi tran lo deu jekia ora phela tang khop mai cho kan tat le zawa kuta cụt mông hộ về nan cho cần măng rượu boka đây là hi Olympic lifting khel thin weightlifting khel thin ania technique chu dik viau ma ro chu speed muang deuh tlat maya speed chu han rang deuh hlek se chon mi dang ai khianin ti thazok mai thea ma ro chu speed muang tata jekia le osom zo la ai to khop mai jekia azawali ne round thumna result hops osom zo la zo khal tlat mai round 1 na khanin jekia khena zo camera chu round 2 na han pa he round 3 na osom zo la in ma ra shoi shata Meg zela ela po snatch zawa result hops tine meka asom zona le jekia umbi zele cho zoka aha tha kani top mai na soi dan tung tang vak om lo a ha thak ti bak chu a se om ta po ti da ani keng kering a so ma an chole zok zoka step khatang kala chole zoka kul cho mai don mani o ti na khan ma soi tu nia ha hi tu na anin ti siak nei hol thiam aya tiran lu tukhana fu chi box si lo wa man ho lu tukhan ti mo lu tukina fu le chuang lo wa era hi tha khol nge speed mo do sun thima ha to jekia kha azo ma sa zo ka aran line ran thleng sa zo ka ma ro chu na so ma hian ni ale pel phele tat ma so man chol le a jekia henar phadon em anti dik lo zo kan bek zo ka toite
Justin an back tira kallia o jeke chol le zok ha deu niang an soma ti to pa chuak phi zele chol zok zoka ela po bultan na bulama ran phi ve le do ne la ha ri deu niang round thum na zo trap to jeke ha deu niang te ko la ai sang mar le dawa so man kal son le ri anin le pela ani le pel ton ve ve a atira man so ma phasoi tu nia jeke na ran le pela man so man le pel le a chaw do na mo ti to lama man so ma chaw lo in ran nei le a jeke po Republic Gym Ho chuyện tới hồi đầu trắng thế à xin được train lâu áo à là po trắng mal quê beng cal zel jeke le masoma partin zorual last round na nei chol lok à ela parpi turin phe ve le alan zowa ha to mel khop mai kan announcement on meka sen khan kun in la mi pale se final a hianin ati thaber te hi fittest man and fittest woman in Mizoram a than tur an ni ela chen ta nu zia jeke le ma soma an chen sak to mai san tui na luana jeke kiran speed rio ma soma room phale thei don em no thir zelang chen ten bor lu to me o ma soma zom sa zok thap liza thop ta sun zom le liza thop sa hen tete ang ku thak kan aya o ma soma walking lunch chalani jekia liza thop svele don sti lai he ta ela barpi over the bar la tingat ngat me ela hi a chaw do to ni tuan mo rei to me a nó số one mà số sẽ là dễ kia khá là phá đó là một cái tiệm mà rồi chú hạ đâu nhỉ dễ kia là chuột thế đâu nó số man cho lệ dốc vẫn dấu tiểu tối em dấu tiểu tối tất cả này Jackie anh chol về đây à mà số mà bỏ lết là mà chol à số trap to đi Jackie để mà số mà barpi over the bar trên này to Emmanuel à barpi over the bar rồi à last round tour dumbbell snatch chun zoom về đây to đi kar là kan chol zok zok a theng trep to top ma som zo la a zo we Jackie po Justin Lavilla
zo trep to jacket po nó số mà còn pin là này dấu mỏ dấu cả lỗ tia là dấu lỗ đâu đây là bộ thò cái là đâu nè nó sổ mà nó sổ rồi là nó sổ rồi là rồi khi tạo rồi nó sập đấy quay là rau nó sập rồi cả dễ kia dầu trép to cho nó là lẹ lóc à chuyên dùng để đón đây là dumbbells này cho dâu à để ra top thì về lên à dễ kia lần cho dâu chia còn bio the bar hồi sổ vào đây đi phải sổ trên này bốc ạ dễ kia hit khóc mày đây là hit speed thì thầy tôi lâu à đây là lý do thọc sẽ do lunch là này你看，所以就比如你们那个，只会打发把你，没得。đây là to bắt chuột dễ là này mình bia lama round one à tí na mal quay là xin đâu nhiều cover cho thế đâu nhiều rồi nó mua đấy mẹ chỗ là rồi xem cả tụi mình hiện đi bộ ăn cho lẹ đi ạ, đây là dấu trép thôi. Last exercise là đi, burpee over the bar với số mất tỷ lệ á, chuan đây là hiện, tập thở thẳng vào hiện này, Zero Fitness Championship à, final round 2. Kia zo về thế đâu đó nè Ikan Federal Age Coaching in men's final round heat 2 zo về lại thế sao mà LG Life's Good LG Company chuan ma son zelin itan liao award winning products thara karon chhap chuak tharle de tek mai LG washing machine te hi company dang tlukrua lavin amang tu ten athat fal zia hrechiangin thuam nasuk nan athat big zia an hrechiang hle LG front loading washing machine te hian LRG care system an manga 60 degree thlenga optimized sterilization effect an neya
The British LRG Foundation seal IF approval ningat anni. 6 motion direct drive system an manawangin ari azoi ema vibration amvelo. LG washing machine te hian current an helo hlia. Thuam no asu 5 week hlia. Voltage niam na huna po problem omlo. LG hian brand ang ain award tam tak lathin ma second lom na berchu amang to consumer terin kai berle number 1 choice kani na hi ani. LG microwave oven te hian lightware charcoal lightning heater system an manawangin chomhi siam a resell bika chef gourmet quality food asiam theni an design fel 5 wangin mun awtlem bi klebok chomhi resell si tuisi siam nan LG microwave oven care o D3 Business Enterprise LG Full Range Showroom Ramhu North ta hian ronleng lut vela LG product range chikim experience theiturin itan kan lo chhap chhuake. Authorized distributor for LG D3 Business Enterprise Ramhu North phone 0389234090. Mipa men's final round heat 2 alo en lenga top 5 zinga pani la bang si valal hriat puya MSCC gym le valal leya Magnus Health Club amite alo el ve lenga ani pani hi voina an event berturte ani valal leya dok event club wal Magnus Health Club atangin si valal hriat puya sai tur tawal MSCC gym atangin Siap puile ni hi rau masalama ati thate pani ka nia final ne ya si wala siap puya ani pani hi final round hi 2 an pani hian em heldoni top 5 kami ten nia mami ang bok khan hit masang khan alternate dumbbell snatch ken song panga ve chumi zoa result hops adot lea dumbbell walking lunge chuan barbell over burpee chun zom le doni or result hops aluta wala le masa sheta kun round hi chu man round masa ta en khachon man bo do ti chin lewa a ha thak do wang in pace be do angai bela ani pani hi round masa lama fit te khan dia lo thir zeli la tungai chakzo kang wala le an tepte in ha shoya Vivek thar awal ania Magnus Health tapa akala boxing local thin to boka basketball ne boxing a hianin LPS profile ko han local be to boka si wal shit pui hi sai to tapa boka D3 Business Enterprise in Zero Fitness Championship 2016 was sponsored by Play. Siap pui hi kum som ni pani mi nia se khan sai dol tawa nia thu pui au ba kum som ni ali nia e som sai panga nia fit ga ni chi ko nia gym hi sang hi so pani khan do ba Wangal ni to event thar ti kha Magnus Health tapania ni apa lalu puya ania ani hi kesom sari apwa ania kumsom thum ania wangal ni hi Mizoram University Library and Information Science PhD me ani boka tin riat puya po hi no lo lea Mizoram University Environmental Science MSc Azirme bokali Doon Mizoram Fitness Championship ayan til lomong duk mai chu kathiam duk sportsman an lo nei reng mai tam zok ai da lai chuanin sports thei duk hi chu kha thiam mak lo the amaro chu lu kam Mizoram Fitness ai chuanin competition ai chuanin kathiam khen mi kan nei ta ta ne ni sheta round 1 anzo to kan round 2 kal le meka alternate dumbbell snatching zoa
Lisa Thompson zo le a walking lunge an kal le a hriat a le dal le hi le un tok viau le round 1 a khanin hriat hi ati thavera le he tu round 2 a khanin wal le hi hriat ai hi ati thazok le a final round a hianin ani pati hi Alberto ram dewa thir zelela ina ro chuan hretan ma shoi hreta ne hi un pati don ani lo thir zelang walking lunge a bikianin affair zok nan tin umpiring le judging na pangten ku kian le si chat chat ti ni a maka just stand in ya final round hi se tong kan exercise pali round li koi ku kal ku tur ni a ku la ka fit chok ani lo fit ka ti khan tang rei thei tur ni sheta lunge zawa bar burpee over the bar zo le mek ani to pa chawa ale burpee over the bar chun zo de liang hit ma sai khanin dem chonen fit de ti chu sheta na chol mang ni la ba ro ple ni sheta na zawa rau ki na zawa at nei dumbbell snatch at chun zo le do na ni sheta rồi chắc chắn là lần này tiêu tập bò là dấu lẽ dùng lẽ không phiền mi tiền to vẫn chưa này đúng rồi fit dọc chứ thì là dễ lắm rồi masalah makan pun mang rai dewa di kian ni rồi masalah pun thì đó nem thì là dễ lắm tiền và lần này tiền tệ Magnus Health cấp hồn cho không mà đi kia gym member tiền nó trội mà nó support một cái share ta trong lẽ mày mà lẽ mày motivate ta thì cái khéo na cho nên đúng không individual game mà hiện là ngay thuộc game mà coi món này share tân ở trên đây dumbbell snatch rồi Lisa top sa ti zo le a dal ne na chun som le anin hat lo le ni sheta na chun som le dumbbell walking lunge dal ne na le don pa don em cái ta đã chọn được thêm coi mình rau nó rồi trong rau thun mà rồi thôi na mình rau bạc rau khát chiếm tàu ra này qua hello walking lunge mà thắc lẽ à dumbbell này như này mal cùi trăng to trăng bốc à dar ban tuom này tak sapung mà trăng này Hilton lain keng trap đó nó này cô lên đẹp thôi cái này đẹp trap ấy Hilton walking lunge zo á be over the bar tao cũng là dòng trap ấy chắc sẽ lục lên này khát pen lên á nó liền thâu dốc thành hoa in pen lên chiang rồi à rồi over the bar là này around thùng na ni ko
shia ta zong thok o round thum na zo round khat chemo mo to shia pama so zo na ni ko lo second na dal ne ya round thum na zo tre pa di po judging hi luka and just here thum ve an villa just ten ara en pui boka dal ne ya o round thum zo round khat che nei to shia ta phaturin atha song atha khol sa bang thengem last effort adana sprint thengem lo thir zelang round masala ma po anin le pel thea ni hin le pel thengem round masala ma som zolan ma shoya jk ro pa anin le thal le khati ka thengem le thengem ben zelang hi masa khan aw ato per last round nan Liza top straight na zo chia chia back to ni dumbbell walking lunge ha chol loka kalma lalle nara kallot chia nara lera straight walking lunge peita lalle ke zo chia o ani Liza top straight lenga với khá là nên nhỉ phải là để cả là để ra thông sẽ tia sẽ ta kia thì lại kia thì đi đâu được hết ta just cái nó tổng phải tiền extra này đâu này tiền 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 cả khu lục xịn cái khang ai gần tí cả khu khá dục xí dâu à chuột fair nan phải cả tập extra sẽ ta lên để đâu này la leer vele last round mereka la leer chân cái tiếng chia shia ta to pa theng trap to line na theng anga or pi over the bar che nei to ni la ne pen katran pen lu to an chol le zoka shia ta na che nei to e to pan chua ta dấu trết tan lẹ kalmek zela shia tan ti khanin round li complete tani la ne ko dấu trết balti over the bar che nei to la ne to le ni ma se be tang ngai hit masami te khan tai man bi theng mo ni pa tai mi hanal le po zo ve ti khan mi pa final round hit 2 wan zo hit 1 le 2 han mi pa ani ela ti khan mi pa final round le me che final round wan zo nuwa an result chu hetiang hi ni me che hin soi masa dei na me che final round result kha pakhat na par choi lowi ania mi som pasari le second som pani manga an time mi me che hi round 1 le round 2 belkhom khania wanal him pui pani na nia mi som ni le second som nga pani ngai zoli pathum na second som mi som ni pani le second som ni paru linda zonun siami mi som ni pasari le second som ni pariat tin mi pa result ve thung chu pakhat na wanal si wanal shet puya ania nikha mi som pasari le second ruk pani na wanal ne ya
มีดสมปัสสรีเลsecond สมลีปะกัวปฐุมนะเกมลสมโซละมีดสมนิปขันเลsecond สมปริยดปลีนะเจเกลดินปุยมีดสมนิปฐุมเลsecond เรียดปังานะเอเมนูเอลเอชโคลชิงมีดสมนิปะกัวเลsecond สมนิปะกัวนี่
LG Lives Got LG company chuan mason zelin itan liao award winning products thar karon chhop chuak le ta umai LG refrigerators with smart inverter 2.0 with Evercool technology safe L bulb pani ipo current hello zok Evercool technology mang current omlo pwa reitak chome vong tha thei home inverter po anung thei nisari chung freshness retention smart diagnosis technology mang kumsom warranty kengtel moi si smart si tlo si baka hrisel na atana poimo chome a vitamins vong fresh rabic LG refrigerator nge hi lobel chiang ve te le LG water purifiers kan hrisel nan tui thiang hlim le hrisel apoimo zia shia in LG chuan itan liao water purification system thachung chuang aron chhop chuak thar taboke 8-stage purification Everfresh UV cycle digital sterilizing care door protection stainless steel tank hot and cold function mang LG water purifiers te hian tui anti thiang hin bikin e connection tui kha zo tui thiang an chantirani D3 Business Enterprise LG showroom from the north hian ron leng lut vela LG product range chikim e experience theiturin itan kan lo chhop chhuake authorized distributor for LG D3 Business Enterprise from the north phone 038923400590 LG Lives Good LG company chuan mason zelin itan liao award winning products thara karon chhop chuak tharle da tek mai LG washing machine te hi company dang tukrwa lavin amang tu ten athat fal zia hrechiang in thuam suk nan athat big zia an hrechiang hle LG front loading washing machine te hian LRG care system an manga 60-degree thlenga optimized sterilization effect an neya the British LRG Foundation seal IF approval ningat anni 6 motion direct drive system an manawangin ari azoi ema vibration amvelo LG washing machine te hian current an helo hlea thuam no asufai bik hlea voltage niam na huna po problem omlo LG hian brand ang ain award tam takla thin ma se kan lom na ber chu amang tu consumer terin kai berle number 1 choice kan ni na hi ani LG microwave oven te hian lightware charcoal lightning heater system an manawangin chomhe siam arisel bika Chef Gourmet Quality Food Asiam Theni an design a fel 5 wangin mun awtlem bi klebok chomhe hrisel si tuisi siam nan LG microwave oven care o D3 Business Enterprise LG full range showroom from the north ta hian ron leng lut vela LG product range chikim experience theiturin itan kan lo chhop chuake authorized distributor for LG D3 Business Enterprise from the north phone 038923400590